Yesu Maria mera mati brani papa Umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama Manchester United area bakubita contre-attaque ya Nyamujijima. umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama bakora contre-attaque basura Manchester United ya Bruno Fernandes na Bryan Mbeumo soro upira gacha cyane ucomekera kapiteni anamubwira ati wajyana ndakwera ko twuno nikorera. Patrick Dorgu aramanuka, Amadi Diarra aramanuka, Bryan Mbeumo aramanuka, Bruno Fernandes aramanuka, bayicomeka kwa Bryan Mbeumo aravuga ati bayikoroka ariko kiza kuri attaque ntabwo wibeshye. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Manchester United iterekamo igitego cya mbere cya Bryan Mbeumo, umusore w'umunyakameruni bakora contre-attaque ya Nyamujijima. Manchester United ibona igitego cyiza kabisa. Burudani hapa, funga ngumi wewe. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Mu gitondo cya kare Manchester United isura Jambo Trafford, Bryan Mbeumo kimwe, Manchester United kimwe, Manchester City yahoho. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Bisabye asaba Manchester United 65 kugira ngo babonye igitego hariya. Uwitwa Bruno Fernandes na Bryan Mbeumo aravuga ati turi abakinyi bakuru. United yanakinaga uretse kutabona igitego ni bya bindi bavuga ngo ni iby'umupira. Kandi umutoza aravuze ngo ntago meno yakina ngaranga Burudani yamubeshye n'imvune. Burudani yakoze imeno Casemiro hagati mu kibuga. Niwe wambaye umupira wa Bruno Fernandes arawucucumukana kwa mutwe, awumanura kwa mutwe. Oya ni Mbeumo uhaye Bruno nyine ni Mbeumo uhaye Bruno ahita agenda bararya ni cya kabiri. Atase Amadi Diarra kwicara ni Nyagasano yitabara wenyine. Ni Nyagasano gutabara City. Ati Ford abandi bajya bogeza nibagera ku gitego baguhe. Areka nakunye bana unyungo ngero nuko gose nuko mukabandi kubeshya nuko ko bana gose Manchester City ariko imira neza cyane je nabwo umupira uhurukaga nabwo ngo pass ibituza wazibonaga wowe. Oya mu kibuga gato umuntu twama uko bimayino kuri mayino ni nuza ni sauce ya tomato paste nakakanu ko kwegerana ni sauce ya tomato paste pa mtuku sauce ni oya antuka sauce ni mtuku sauce ni mtuku na siri antuka vraiment ba igice cya 2:40 City mirugo umupira umuntu twa kubimana none umutwa Casemiro ibintu gukina hagati mu kibuga ntabwo wabibona umuntu uyu mwana ni 37 nasiri umurebe mwige yambaye tukaringa barakira umupira utabaho cyangwa randi katikati cyanja ukuntu badefendira icyarimwe nicyo kintu cyiza. Reka turebe irawuzi na City no berega nasira attention kunya rakaraba Patrick Dorgu ya heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Bamwita Mayikoro Kariki, bamwita Mayikoro Majike, bamwita umwana w'ikipe. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama fata ikipe yarazaba nyirayo, fata ikipe yarazaba yikunda, fata ikipe yarazaba agaciro ka baji yayo, fata ikipe yarazaba ashoboye, fata ikipe yirukana abasikora bazi gusokoza gusa.
heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Amadidi hano ni umukinnyi udasanzwe afata umupira ikipe arayikura gatoya ayica metero umunyabrazil witwa Kunya aravuga ati reka nanjye mbanze ryeho, arekura pasi ya Magimagi, arekura pasi ya Miliki, arekura pasi ya Fanta, arekura pasi ya Mabizubizu. Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Imyaka yarishize ari umurasa Alex Ferguson ataraguruka ngakoma amashyi, araguruka akomera amashyi Michael Carrick. Manchester United iratanga isomo rya ruhago, Manchester United irirukana amadini, Manchester United papa Manchester 3 irakirya ricaga tureba nabi, Manchester tekatako cya kabiri Patrick Dorguya, Manchester City iri mu giti merewe nabi rahumeka itsigane. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Bayikubita umupira Pepe aracanga ikigo ajya kwicara, abwira umuhungiza witwa Pepe Rendazi ngo ajya muri Liverpool mwakinaga iki, aramubwira ati ni miremire ariko baraturusha. Manchester United 2, ikipe ya Manchester City yayikaranya ngo nawe atiwe warugiye buriya. Patrick Dorga ariko yanananiwe nubwo atizite nasiremo nibwo gwamera abona Pepe buri bisubizo. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi n'ubuziranenge. Fry Mama. Tatubira Manchester United Michael Carrick wawe Vatichipe bagukubita amasezerano y'ubuziranenge, bagukubita amasezerano ya Alex Ferguson. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Bamwita Madi Diallo namba umukinnyi udasanzwe, rekura pase Amadida. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Amadi Diallo yakira umupira awucomeka ku musore twa Matheus Cunha abwira Mazani Mount ati waje usimbona wishyiramo. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Manchester United umutoza yongera guhangana n'abakinnyi bava kuri bande tushe bahangana n'umutoza bwaherukaga ku gihe cya Alex Ferguson. Nta mukinnyi aheruka kuba kuri bande tushe ngo bahangane n'umutoza we, baravuga bati reka tuyikubite ku manywa y'ihangu. Manchester United barayizamura bayigejeje ku gasongero ka Nyirabushingi yitwa bayikubitira amanuka ishinga umutwe ivunika ijosi. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Bacekinga VAR nta kibazo, n'ubundi ndabarakiriye 5 bayikubita 3. Manchester United ya Michael Carrick mu rugo rwa Trafford ifata Manchester City irayigubanya ijosi. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Igitego bacyanze. Fry Mama. Ese agasongero ka nyina mushinge twe naka. Nese ninde wari uri muri offside? Kunya Bavuze Kunya. Barayibye. Nta kibazo ni 5. Kunya ngo niwe yari waraririye. Nta kibazo ni 5. 5 bememo bingahe? 2. Ubwo 3 byanzwe. Umuntu ugiye kujyaza Old Trafford ndamusengeye. Umuntu ugiye umanuka oti. Umuntu yitwa Kobe Maino, umuntu yitwa Madi Diallo bihorere. Ndamusengeye. Manuti Ugarte sasa reka turebe
igiti kimwe cy'ishyamba sitireka toka kwivana mu isoni iratabawe nta kwitagizwe bitanira byanzwe ikira umupira kandi niko Antansiyo bashaka imbere zamura baragwira nako Patrick Dorogo yaravuga ati njyewe akazi kanzanye nakaye pira gatoya cyane riko